Tadi gue pesennya sate ayam sama sate kambing. Makan dong. Halo Mo, balik lagi sama gue, Ramci Kuliner, Jakul bareng Rambo Cina. Nah, makanan gue udah dateng nih. Tadi gue pesennya sate ayam sama sate kambing. Nah, ini Madura, jadi dia bumbunya pun kacang tuh. Wah, terus ada irisan bawang merahnya gitu. Kali ini gue ditemenin sama lontong. Wah, ini paling cocok buat makan sate Madura nih. Kita cau-cau dulu, Bang. Kita tambahin kecap sama sambelnya. Oh, sambelnya merah banget, Bu. Wow. Cau-cau, Bu. Sate kambing. Di sini satenya gede-gede loh. Topan pertama ya, sate ayam ya. Sate ayamnya empuk banget. Bumbunya berasa banget. Sekarang kita cobain sate kambing ya. Makan dong. Kambingnya nggak alot sama sekali. Kalian kalau mau sate pakai lontong apa pakai nasi? Kalau kokos suka pakai lontong. Tapi kalau ada nasi juga. Makan dong. Lontongnya juga empuk. Enak. Kerupuk bumbu kacang. Kayak lontong. Overall semuanya enak. Mantap. Gue mau ngabisin makanan gue dulu ya. Sate ayam, sate kambing, lontong. Buat sahabat Ramci yang lagi jalan-jalan di daerah Legian Kuta Bali, kalian wajib mampir di sini. Namanya Sate Bang Udin di Jalan Patih Jelantik. Jakul lagi bareng Koko Ramci. Makan, Bon.